Om Swastiastu. Rahajang semang alit-alit sarang sami SMP Negeri 2 Denpasar, Ibu Nikade Ulaningsih, guru bahasa Bali SMP Negeri 2 Denpasar. Nah, alit-alit sarang sami ring rahinane mangkin tanggal 29 Juli warse kalih tali kalih dase wenten pembelajaran bahasa Bali. Nah, naninin indik pidarte. Nah, pikir punika pidarte. Nah, alit-alit sarang sami sampun uning. Nah, pikir punika pidarte. Yening baosan ring bahasa Indonesia pidato punika wantah pidato. Nah, alit-alit sarang sami ring rahinane mangkin ngiring durus cingakin video ibu nganinin indek pidato. Durus biar saya. Nah, sani mangkin wenten pitegas pidarto. Pidarte inggih punika bebaosan mebasa Bali alus saneku dar rik ajeg adak sarang akeh sade batutujon bagde rapi sade kewedar punika preside keresepag utawi keincepag dur preside taler kelaksanayang. Pidarte tate carane ritatkala iraga maktayang pidarte kepertama wenten manuskrip. Nah, manuskrip punika pidarte sani kebaktayang antuk ngewacen teks. Kekalih wenten impromptu nenten ngangen teks nadak sare. Nah, napike punika yening alit-alite puniki kesudi dados MC utawi mepidarte alit-alite mangde nadak sare nenten ngangen teks napi wenten ring acara punika mepidarte mangde nadak sare. Nah, punika ngawinang nenten ngangen teks. Selanturnyane nomor 3 wenten memoriter. Memoriter inggih punika nenten ngangen teks sampun keapalang sedurunge mepidato. Nah, yening alit-alite punika sampun uning benjang puker wenten acara mepidarte alit-alite nenten ngangen teks punika sampun kesiagayang sampun keapalang. Selanturane wenten nomor 4 inggih punika extempore inggih punika nganggen ringkasan nyurat unteng-unteng ke. Nah, alit-alit sarang sami ngelantur malih indek pidarte. Yening sampun uning piteges teges indek pidarte sani mangkin ngelanturang antuk agem-agem pidarte. Nah, agem-agem pidarte kepertama wenten wirase, nomor kalih wenten wiramo, miwah wirage. Wirase inggih punika kewagedan maktayang pidarte antuk rase sang sani maktayang pidarte mangde nuwek rase sang sane mirengang pidarte. Nomor kalih wenten wirage. Wirago punika gerak tubuh sang sane maktayang pidarte. Nah, ngelantur malih indek wiramo. Nah, yening wiramo punika olah vokal sang sane maktayang pidarte mangde lengut basa nyane. Inggih alit-alit sarang sami wantah sapunika materi indek pidarte. Nah, yening wenten arse metaken lurus takenan ring kolom komentar. Wantah asa punika materi puniki ibu ikutin antuk pramusanti. Om Santi 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 Om.